Yes, kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba mugisha. Kuri utwo mu masaha ya nimugoroba, umugoroba mugisha. Kuri utwo mu masaha yo ku gicamunsi, umugoroba mugisha. Kuri utwo mu masaha ya mu gitondo biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku mugoroba wo ku itariki zigera rwose nyamuneka kuri 25 z'ukwa gatanu 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko, by'umwihariko kugira ngo turebere hamwe uko situation ihagaze mu gihugu cy'u Burundi. Gatanu kuri gatanu rero tugiye kuba dukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugere tubapudetinga rwose nyamuneka, ibintu birakomeye. Kanya gato nibwo navuganaga rwose n'umuntu uri hariya mu gihugu cy'u Burundi, turimo tugenda tuganira rwose ibya CNDD FDD, ambwira ati uretse kuba ibintu bikomeye mu gihugu cy'u Burundi, natwe ubwacu nk'abaturage twamaze kugira ubwoba. Hari n'amakuru yemeza yuko ngo indani ahubwo abayobozi bakomeye ari bo bafite ubwoba, kuko rwose ngo kwicana kwa hato na hato, guhigana kw'imiryango mu bindani muri CNDD FDD, abayobozi, amacakubiri, byose bikomeje kugenda bigaragara muri rusange. Ubu tuvugana na Jyambwira yuko Uvira yamaze kuba tombe mu buryo navuga yuko buremereye cyane. Uvira rwose yamaze kuba ifatwa, abayobozi b'abarundi cyangwa se ingabo z'abarundi zose zasubiye mu gihugu cy'u Burundi. Prima niyo ngabo rero yabuze ayaca nayo yerekera rwose, ibintu byamukomeranye, aravuga ati igisirikare cyane nyamuneka kikomeje gukubitwa ku rwego rwo hejuru. Hagati ya Neva na Ndakugarika, ninde uzatsinda undi? Bimeze bite mw'abantu b'Imana? Narababwiye nti ikijyanye n'amakuru rwose gatanu kuri gatanu twa tuyafite hano, by'umwihariko kuri TV Duniani Quote. Tugiye kuba rero twinjira muri byinshi cyane bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bivugwa, kuko hari amakuru menshi tugiye kugenda tubaciramo. Gusa mbere yo kugira ngo ninjiye mu cyitwa amakuru nyirizina cyangwa se mu ngingo z'ingenzi, munyemerere mbanze nisurize abantu badukurikira. Abantu bakaba bari mu bice bigiye bitandukanye, badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, rero badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari mu gihugu cya Congo, badukurikira bari mu gihugu cya Kenya, badukurikira bari mu gihugu cya Tanzania, Malawi ndetse na South Africa, badukurikira bibereye rwose hano mu gihugu cya Canada, baba bari United Kingdom, baba bari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baba bari mu Bubiligi ndetse no mu Bufaransa n'ahandi henshi hagiye hatandukanye baradukurikira. Ariko mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko baba bari muri Coline Munanira, baba bari muri Coline Mulangala, baba bari muri Coline ya Tongo, baba bari muri Coline ya Kinaze ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye muri rusange. Ubwo rero nyamuneka bose tubaye ikaze, tubikuye ku mutima. Tugiye kuba rero tuvuga kuri byinshi bigiye bitandukanye, n'amakuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Muraza kunyemerera tugaruke rwose ku cyitwa amasasu menshi cyane akomeje kugenda yumvikana hano ku mupaka neza neza, by'umwihariko ukaba ari umupaka rero wa Uvira. Hano hari n'amakuru rero menshi cyane. Ubu tuvugana igisirikare cya Uganda UPDF cyahagaritse umubano n'igihugu cy'Ubudage. Mu bya gisirikare biturutse rero ku myitwarire y'ambasaderi w'Ubudage. Ngira ngo muri Uganda ibi nabyo ni bimwe mu bintu turi bubaciremo gato cyane, mukamenya byinshi byishe inyuma y'ibi. Mu mujyi wa Bujumbura ndabona rwose hamaze mu kanya gato kudiporanywa ingabo zitagira ingano. Ese izi ngabo zije mu biki, bimeze bite? Turaza kubikomozaho, turaza gusimbukira by'umwihariko mu bice byano rwose muri Kirundo, turebere hamwe amakuru menshi akomeje kugenda aturuka. Turaza kuba dukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye, by'umwihariko ingabo z'abarundi mu bwoba bwinshi, ati dushobora kujyanwa muri RDC cyangwa se Congo mu buryo bwese cyangwa ubundi. Ibi nabyo bikomeje kugenda bihagarika imitima ya benshi. Ni byinshi cyane rero bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose nyamuneka binatangazwa. Byose rero turaje tubyinjiremo gatanu kuri gatanu. Utari wakora subscribe rero kuri Duniani Quote TV, ndagira ngo uyikore kugira ngo tujye tugendana neza nyamuneka. By the way, tujye tugendana neza, nta mpamvu yo kubona amakuru rwose
yamaze kuba umuranzi. Twirukanse cyane turaza no gusimbukira ku bitangazamakuru byandikira mu gihugu cy'u Rwanda, turebe byinshi bikomeje kugenda bivugwa n'iby'umujyi wa Uvira gufatwa kwawo, nabyo turaza kubyinjiramo turebe byinshi bikomeje kugenda bivugwa, ariko munyemerere by'umwihariko duhere kuri ino nkuru. Umuvugizi w'agateganyo rero w'ingabo za Uganda bamwita ni Koloneli Chris Mugezi, yatangaje ko rwose hari amakuru yizewe y'inzego z'iperereza zifite agaragaza ko ambasaderi Mathias ashyigikiye ibikorwa byo kurwanya ndetse n'abashaka gukuraho ubutegetsi bwa Uganda. Ngira ngo ibi nabyo byatumye rwose nyamuneka igihugu cy'u Burundi kigira gitya, igihugu cya Uganda kigira gutya, ibintu byose kikabirangiza muri rusange. Yes, ni byinshi cyane rero bikomeje kugenda bitangazwa bivugwa kuri iyi nkuru. Nabonye ibitangazamakuru mu gihugu cy'Ubugande byashishimuye rwose bikandika, byashishimuye bikandika rwose mu buryo navuga yuko budasanzwe, gusa icyo nababwira cyo ibintu birakomeye. Yes, ibi reka rero tunabivaho kuko ntabwo turi bubikomezeho, ahubwo dusimbukire no mu yandi makuru agiye atandukanye, kuko mu gihugu cy'u Burundi nyamuneka ibintu birakomeye, ariko kandi rwose bikomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo buremereye cyane. Ndabona umukobwa wanjye yamaze kumenya ibyo bakoresha rwose ntuza, nabyo ni byiza cyane. Turaje dushake aho tuzajya tubishyira, turamushimiye. Yes, ni byinshi cyane rero bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose nyamuneka binatangazwa. Reka duhite twinjira mu makuru nyirizina, ariko munyemerere duhere rwose ku buzima bw'Imasisi mu gace FDLR nka dati ko ndi ari amajabora, kandi ubuzima bw'Imasisi mu gace katwitswemo na FDLR Sake ubucuruzi bwarazamutse. Nyine ni ubuzima bw'Imasisi nyuma y'uko n'ubundi za FDLR na za Katanyama zagendaga zikora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Urabona ko abaturage babayeho neza. Ndabona hano suko ina kajugujugu n'ibifaru ku kibuga cy'indege Goma, umuturage ndabona rwose ndabona ibintu bimeze neza cyane. Ni Goma rwose cyitwa indege zikomeje kugenda zikora. Yes, ni byinshi cyane, ni byinshi cyane. Ibitangazamakuru birimo birandika, birimo biravuga, ariko kanze gato turaje twinjiye mu gihugu cy'u Burundi nyamuneka nyirizina. Kambanze ndebe ibitangazamakuru. Iyi ni ya nkuru ya UPDF, ndabona ibintu bigakaze, nta kintu by'umwihariko kindi kidasanzwe kiri kuvuga ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Reka rero duhita twinjira muri iyi nkuru nyirizina, by'umwihariko y'amakuru akomeje kugenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi, ndetse amaze no kugenda atitiza benshi. Benshi bati Uvira yaba yafashwe, abandi bati ntabwo Uvira yari yafatwa, ariko benshi bari kwibaza, ese mu gihe Uvira iraza gufatwa, ndetse muri uku gufatwa kwa Uvira abarundi benshi tukaba dufite amakuru ndetse tunazi neza yuko bari muri kiriya gice, biraza kugenda bite? Gusa hari amashusho yagaragaye icyitwa abarundi bari guhunga, bari gukuramo akabo karenge rwose bahunga. Benshi rwose batangira kuvuga bati nyamara ibintu bishobora kuba bigiye gukomera, ariko byaje kurangira n'ubundi ibintu bigiye ku murongo, nta kibazo na kimwe kivuyemo. Tuza gupereza dusanga n'ubundi M23 yamaze kuba ihasatira, ariko nta kintu kidasanzwe n'ubundi cyari cyakora ngo dukonfaminge yuko uyu mujyi wafashwe, uretse yuko hari abatangiye kuva mu bikomerezwa bahunga bajya mu gihugu cy'u Burundi, ndetse n'abatangiye guhunga boroheje. Ubwo rero ibyo byose bikaba ari bimwe mu bintu navuga yuko biba byamaze guhita biteza ikibazo gikomeye cyane. Benshi bagatangira bavuga bati Uvira byakomeye.
ikindi gikomeje kugenda kigaruka hano i Bujumbura, aba bajenerali, ni umutekano muke, uri hano mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi gifite umutekano muke, ngira ngo twese turabizi ko igihugu cy'u Burundi gifite umutekano muke. Aha Bujumbura ku munsi w'ejo hagaragaye icyitwa amasasu. Uyu munsi muri iri joro ryakeye hagaragaye amasasu menshi. Ibyo ni bimwe mu bintu navuga yuko bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane igihugu cy'u Burundi, ndetse bikaba bimwe mu bintu navuga yuko bishobora no kuza gutuma igihugu cy'u Burundi kisanga ahantu habi cyane cyane. Nk'ubu hari amakuru maze kwakira yuko hari inama idasanzwe ishobora kuza kuba ku isaha y'isaa 3 z'ijoro, ariko iyi nama ikaba iri bwitabirwe n'abayobozi bakomakomeye. Iyi nama rero ngo icyo irimo irigaho ngo ni uburyo ngo bashobora gukora bwose bushoboka kugira ngo igihugu cy'u Burundi kigarukemo umutekano, ndetse banige kuri General Neva maze kwigira kara kajyaye, akaba akomeje kugenda yirukana abanyapolitiki bagiye batandukanye. Nk'ubu hari abari kuvuga bati biraza kugenda bite mu gihe umuriro waza kuba utangiye kwaka hagati witwa Ndakugarika cyangwa se Gervase Ngirakobuca n'uyu mugabo ngo nahimvuze ngo ni Kisekedi. Uyu mugabo ngo ni Neva, kuko ni bamwe mu bagabo navuga yuko hano mu gihugu cy'u Burundi bahanganye kandi bakaba bahanganye ku rwego rwo hejuru. Ubwo rero rwose nyamuneka ibyo byose ni bimwe mu bintu navuga yuko bikomeje kugenda bishyira igihugu cy'u Burundi mu kaga gakomeye cyane, kuko n'iyi nama igiye guterana mu kanya gato kari buze, nicyo irimo irigaho navuga ati nakomeye, nicyo irimo irigaho navuga kinakomeye. Mbega nyine urabona ko ibintu ari hatari, ndetse bishobora kuza no gufata indi ntera mu masaha ari imbere. Bishobora kuza gufata indi ntera mu masaha ari imbere. Tuve kuri ino nkuru tugaruke gato hano muri CNDD-FDD, ariko twibande nako ibya CNDD-FDD reka tunabiveho, ahubwo tugaruke gato hano ku kibuga cy'indege. Iki kibuga cy'indege ni ikibuga cy'indege kugeza amagingo nacyo cyamaze gutitiza benshi. Hamaze iminsi tubabwira ibijyanye na connection zigira gutya zikabura zikavaho. Ibi bintu biri bimwe mu bintu bikomeje kugenda biteza ikibazo, ndetse amakuru mfite atariho ivumbi bishobora no kuza gukomeza ibibazo n'ubundi bikomeje kugenda biteza bikiyongera, kuko n'ubundi umutekano uri gukomeza ugenda uba muke uko ugenda uba muke. Rero ni nako ibintu by'umwihariko abaturage nabo babona yuko bikomeje kuzamba. Bamwe ugasanga ibice byegereye nk'ahantu bagize gutya barabihunze, ariko ibi byose n'ubundi bigendeye ku mutekano muke babona igihugu cy'u Burundi gifite, cyangwa se n'abandi bahabwa amakuru n'ab'indani mu nzego za politiki n'iz'umutekano. Urumva nababa bakomakomeyemo ukuntu. Ibi byose rero sasa ni bimwe mu bintu navuga yuko bishobora kuza gutuma igihugu cy'u Burundi kijya ahantu habi cyane. Nabonye uwitwa Sebarundi hari byinshi akomeje kugenda atangaza, by'umwihariko agaragaza ko ibintu bishobora kuza guhindura isura, ndetse agaragaza yuko agomba gukora ibishoboka byose igihugu cye cy'u Burundi kikaguma kikabona umutekano. Ubwo rero rwose ibyo byose turaza kuba tureba ese araza kubyubahiriza mu buhe buryo, by'umwihariko muri rusange. Ngira ngo reka by'umwihariko tugire gutya nyamuneka aya makuru rwose tuyasoreze hano, by'umwihariko tubashimire abantu bakomeje kugenda badukurikira, ndetse abantu bakomeje kugenda batwereka urukundo nabo tubashimire tubikuye ku mutima. Mbabwira ni amakuru yacu rero kuri hano kuri Duniani Kote TV nakagaruka.
by'umwihariko reka tubashimire rero mukomeze mugubwe neza, ni Moses wanyu nk'ibisanzwe murakoze cyane.